Kapitan Enteng. Ay! Ay! Na! Yay! Anya ti kagkatawaan. Kita day tuladawan ng impos ni Marie Juanang iti Facebook na. Adtoy na, kita Awan medda kasi ti panagbadbado na. Jeans kan t-shirt matlatin suot na. Kita fitted ti pantalon kan t-shirt na. Di na bagay tasan sexy. Abay, sika, sexy kaya. Siyempre, adayuan na siksiksiak ngam ni Marie Juanang. Ay! Na, katno kas labantay day tabilbil mau. Na, grabe ka mag. Apay, di mo maaklawn. Sakbay nga uyawam ni Marie Juanang, kita empay day tabagem. Saan anasaya at tikastangan aramidham. Umayak man Maribanang. Sige Maray. Agtugaw ka Ay na, agyaman ak Maray. Anya aya ti gagaram. Adda ko maipakita kun ka Maray. Day, anya ngay day ta, matuyag. Kita day tuladawan ni Marie Juanang. Na, ladawan na matday ta nagpasentro kami. Di na bagay ti pantalon kan t-shirt na. Apay anay bagam ti kasta marituyang. Bagay na matday tabado na. Kita fitted. Makita pa yun ti bilbil na. Ay! Uray siyak mat maray. Adamot bilbil ko. Wunangam at least. Bas-basit kan ka. Di ngay bilbil ni Marie Juanang ay sauce. Grabay. Ay! Uray naka-jacket. Madlaw adakkel ti bilbil na. Wahay! Anyat gatanga marituyang. Mantika laang Maray. Wait a minute. Na. Nagmayat day tabadum Maray. Crop top kan skirt. Bagay mo Thank you, Mare. Iso na lang tamakita ti dakila bilbil mo Maray. Na. Apay ngaya kasta ti bagbagam. Kunak manok ko na mabagay ko ti kawiskaw. Bagay mo, ngem, adangem na. Si kamay. Puno mo timbagak Maray, dakkel ti bilbil mo. Uray adayaw, madlaw lata. Na, kunamala na sino mo na ito abakit. Man ano kumangay no dakkel ti bilbil ka. Ang may bayak malangan. Bagay ko may. Relax lang ko anang. Di ka agong ungat tapno di ka bumakit. Ipakitam ka ni Marituyang asaan kang apekta daw. Itimbaga na kin ka. Marie Juanang apay ngay anapauli mo kamutan. Nasaktan ka kaday itimbaga ka. San mo Mare, san. Apay ko mamasaktanak ngay. Ato yung timantika gagatangam. Dahito. Badawng inakagpalingkay. Sa dinaw, ti pagpalingkyam. Ay katijay sintro sa dino kumapay ngay. Yay! Anya ngay aklase ti bado day tayo suot mo. Fitted mate. Ay nakastoy ti uso ita. Body condrice ba daw? Kastoy ti uso ita. Kita nagpintas makita ti sukog ti pamagik. Jak amukin ka. Ti kunam kitday. Di mo kaya't akastoy ti isuot ko. Tamadanagan ka. Ngamain, ado, ti mainlove ka niya. No ni Marie Juanang ti fitted ti bado na. Nagadaw ti saom. Ngam no si ka ti mang isuot iti fitted. Okay lang. Ayun gayam, numarabyanak, di magasak pa ijay ayan tigayim ka, Day tamanin agchismis ti obram ijay. San? Addala na patag apagsaritaan may.
Marikwanang, gumatangak man. Anyat gatang Maribanang. May 1 kilo a karnit baboy. No adda Adapay, Mare. Na ay, mabiit laang maray. Apay akas tatilangham. Kaslaad da nadagsan aparikot mo. Ay, aging gaita. Sa anak pa'y anak ka move on, iti imbaga ni Marito yang kanyak. Anya manen aya ti imbaga dayjay ako marita. Dakkel kano ti bilbil kumare. Saan ko kano abagay, dagiti isusuot ko. Na, ay, bagay mo mat Amok kun amlaang day tatapno sa anak masaktan. Ay saan maray, agpaiso ti ibagbagak. Bagay munto pa'y ti isusuot mo. Kas kala fashionista, maray. Agpaisaw? Katuan mat. Ay, apal lang ni Marituyang dayjay. Ti maibagakken ka. Saan ka nga agisusuot itibado a revealing unay. Agyaman nakiti dayta nga imbaga mare. Ay na, agpalpalakpak na kiti lapayag ko anak kang ngeg. Ay katuan babae tayo mare. Kat saan anasaya at nga idawn tayo, tipada tayo, babae. Marikwanang, ni Marituyang mati sumungad. Aywan, papanan na nga ta. Na, unday ta. Asidugan, damagan ta no sa dino ti papanan na. Marituyang, papanam. Agpasintro ak maray. Na, Mayat mo't day tabado, Marituyang. huwag nga round. Bagbagay mo, maray. Thank you, kukumaray. Sige, agpatuloy ak nga rodan. Babayaw. Sige maray, agan-anad ka Sumaruno kami to kan ni Marikwanang. Thank you. Na, bagay na motivado na abadi kundres. Win nga rod maray. Kas Latin teenager matan tilaga na itikas jay abado na. Kan ad-ad apimintas, maray. Wow! Na, apayakas ta ti panagkitam kanya kwaraw. Da kayo ka di dayta, nanatuyang? Ay! Wun! Siyak na ito, ikwaraw. Saan kayo nailasain? Ad-adda si Mixi kayaw. Wun adayo anasiksiksi at ngam ni Marikwanang. Sa dino nga iti papanan niyaw. Adain nakgatangan ijay sintraw. Si kakaditi nakapila. Ay, uwang, siyak na. Iso alumugan kayaw, tay tulod kayaw. Agpuyog kayo kadikan ni Marikwanang amapan agpalingki dungo. Wen, apay aya. Ay, nasaludsod ko laeng. Nalabsak namin ije tersina na. Nakabuts ken nakabistida. Kas jay mo't asigod ni Marikwanang. Uray numapan lang agpalingkay kat masahapol nga agporma. Talaga fashionista dayjay ako marek. Ewan ganun. Bagay na, ti susuot na. Iso na laeng, takanayon adadaulan ni Marituyang. Na, apay ka no? Ay, padpadaksen na nga rod. Dakkel ka no ti bilbil ni Marikwanang. Nya kumanudakay. Man ano aya? Jakmet amo ti dayjay Marituyang. Mahilig amang dadael wenno mangidawn iti pada na atao. Macam bak lang dayjay Marituyang makita na. Ay, saan ka na makibiyang inteng? Madamdama si kanto ti madaksan. Bayamon idamang sulbar iti parikot da. Ala, saan akong ngagbayag Urayan nako ni Marikwanang. Naimbaglaan dadakan, Maribanang. Itay pa'y ngarurayan ka. Ay, wen, Mare. Insaganak nga bintisidaan ni Inteng into na las 12. Kastaya. Adda madlaw ko ken ka, Maribanang.
Anya day jay, Marikwanang. Bagay mo day ta skirt kan long sleeve mo Ay, agyaman ak Marikwanang. Ay, uray si kamay. Bagay mo day ta coat kan boots mo. Talaga a fashionista ka, Maray. Wen maray, inton makapagpaling kita. Inta mamut agmol. Anya ngay ti aramidan tay jay. Inta ag window shopping. Win mo't kit di agrubwat ta nga ruda na, Maray. Tapno saan ta amarabyan. Da Marikwanang kan maribanang medye nakitak nga intulod mo itay di ta palingkay, kwaraw. Why na natuyang? Ha? Apa yan nagpigsa ti katawa yaw? Kat adda tayo di ti igit ti kalasada. Kababa ay. Ay, makapakatawa mo't ngamin ni Marikwanang. Mapanlag palingkay. Ngam nakaboats ka nag-coat kit din. Ay! Saan lang agpalingkiti naramid da? Apay aya judgmental kayaw? Sa dino nga rod nga iti papananda. Mapanda ka no ijay maul inton madamdama. Kinasarita dak nga raud. Ano mabalain kat sukunak to ida. Kan ilugan ko dagiti gatangen da pang kusina. Kasta ka day. Da kayon tumot nga minanatuyang. Judgmental kayaw. Kung kanayon nyo nga i-down ni nanakwanang. Bagay na mo't dagiti suot na Agbado mo't ngamin iti fitted. Kat makit-kit ati bel-bel na. Katuray da kayo mat. Pitid mo't dita suot nyaw. Di yu ibaga ada kayo lang ti adda karbengan na ngagpurma. Imbaga ni nanatuyang dayta, Chip? Wan di paut. Jak ngarod namon wapay akanayon na adadaalan ni nanakwanang. Tunggal aday di paradaan. Ni nanakwanang tis istoryaan na. Akasla naragsak amang idawn kininanakwanang. Ay, una yan ni nanatuyang. Aging ga ita. Saan pa'y laong nga nagbalbaliw? Ugali nan samot tan timang idawn itipada na tao. Dayta ngarod kahit. Angam no iso ti machismais, nagadua sa una. Bilibak nga rod kadaan ti banang kan nanakwanang, tamaan anusan dalatan ni nanatuyang, orekas day ti ugali na. Wan ata kumari dakat nga raud. Dakas mo't ano apaan da? Wan mat kit di Narigat mo't lang no, aga-apa da. Sa paisaan nga amo ni nanatuyang ti agpabak, oray kam mali na, ipilit na lata. Naimbagmat na nakasangput kan tuyang. Kinatang mo ka day, dagiti ipagpagatang ko ken ka. Ay, wan, kumpleto ba daw? Hey! Apay manin akas tati isem mo. Kasla da kayat mo asawin Kastoy nga men ba daw? Anya manin day taayay. Nakitak da Marikwanang kan maribanang itay ijay sintraw. Napanda nagpalingkay. Awan mo't isyaw no nagkaduwada. Ay kataguray ka nga mina. Sa anak pa'y analpas anagistorya. Ay, jak kayat adeng ganti bagam. Mga no pa nang dadael maninday ta. Ay! Ay na, makapakatawa mo ngamin ni Marikwanang napanla nagpalingking nakabutskit din. Ay, awan tinanggag ko, awan. Ni Marikwanang kunak, nakabots anapan nagpalingkay. Sumardeng ka man. Kaya't mo takabilin ka, Apay kumasumardengak ngay, kanapay akabilin nakatpudno matibagbagak. Ay na! Makapungpong tutak atalagan. Ay, pasinsiyaan naklangan no makabil ka. Anya di mangmangay ko asayang gusag may papankan ni Marituyang. Anya sayang gusang. Hindi ko mariyo atuyang Anya ti may papankan ni Marituyang. Rey na kano dagiti marites wano chismosa. Mahilig amang dadail kan mga dadawn iti padana ataaw. Anya? What?
Isutin na nga ko asaritaan dagiti ka barangayan tayaw. Na. No kasta. Anya mo tinday tangar arami din na. Ay, aguri ka man. Anya ngay mo ti aksyon mau. Ay, nasken amaamuan ni Marituyang daytoy. Ay, bayam ni Marituyang. Parikot na mo daytan na. Awan na, no kunam akanunungam ti ararami din na. Nugod! Nangagmon ti sayang goseng, maipapanken ka, tuyang. Anya sayang guseng dayta. Ay, jak kayatin tagsaw. Ngamno kayat mau, mapan ka ijay waiting shed, tapno si ka mismo ti mangkangag, no anya ti pagsasaritaan dagiti babae ijay. Ha! Siguraduak nga agsungbat ti asino man amang daddadhael kanya. Agasim ngay, nagngato pa ilang ti pride mau. Kat no aramid mo ti mang dadael kan mangidadaw ni ti pada matao. Di ka di mabaen ni ti kastangan aramidam. Ag dinamagan di ti barangay tayaw adakas ti ugalim. Saan lang nga dita? Plastik kakanupay kadagiti kumarem. Asinaw tinangibaga plastikak ako maray ka. Pudno mate? Kanayon mo nga minadadaelan ni Marikuanang. Sapay kumarim dayjay. Mamuak lang no asino tinangibaga iti dayta. Ha! Talagang agsungbat kanya. Tuyang, da kayo matgayam dayta. Ha! Awanan ka iti bain si kaandeng. Na, apay ngay akastat ibagbagayo kanya. Saan ka day nga agpagayam ta? Awan pagayam ko akasken ka. Plastic. Apay ngay akastamot tanti ibagbagam kanyak. Tuyang. Oho, agin di ka pailan. Ti ko nam, jak maamuan, amapan mo istoryaan na plastikak ako maray. Ha? Kat, saan ka di apod no, nana? Kanayon nyo apadaksan ni kagawad ko ng kadagitis istoryaan nyo. Ay, nagpuskul ti rupam si kababaay. Anay ko, ipatang ko, nana. Kasta, ti may parbenggan ka. Patang ko na. Sige, nana. Pagdasam ti umasirog kanya. Sa anak nga agduado amang balas kan ka. Kunamlan asino kamat anapintas si kaandeng. Okay lang. No ibagam apangit ako no nalaadak. Tinapatag. Saan ko adadadaan dagiti gagayam ko? Iti imatang dagiti daduma a tao. Agtugaw ka pa ya, Marituyang. Ay, agyaman nak, Marikuanang. Nanano tarupam, nagadumot ti sugat na. Daga pa kami nga rudkin ni Anding itay. Ay, no apay mga minanakya pa kapaylaan. Kasanumot nga main, mapanak ichis-chismis a plastikak ako maray. Binaybay amlat ako man. Ay, jakon nalapdan ti bagay maray. Ay, amom, no kayat mo nga respeto da katipadam a tao, di kagar aramid iti ba nagkapakadadaelang matlaan. Ay na, pudnutan ako na maray. Ita, naka-Ameriskan. Wan, iso apasensya kan Marikuanang no pinadpadakes kakadagiti istoryak. Umapalak ngamin ken ka. Sapay kumaa, tamapakawan nak maray. Ay na, Marikuanang, agyamanak iti panangasikasum kanyak Awanan yaman na, Marituyang. Uray dakes dagiti na isawsawang ko kan kay ti kalabes. Nasaya at kalata kanyak, maray. Kuwan atag kumarita. Suri, Marikuanang promise, saanan maulay. Napakawan kan. Saan masapol nga ulit-ulitem tag sorry kanyak. Ay, gayam, alaam daytoy, Nay, anya ngay day tamaray. Body con dress kan boats. Sigurado magustuam dagita. Ay na, thank you, Marikuanang. Talaga magustuak dagitaw. Ay, thank you. Ay na, Nanatoyang. Awan tinasaya at nga itden ti panangibabain iti padam a tao. Tapno laang maibagam asika tinangat nga to. Tay ti udi na,
Si kamot laang tinakababain. Ala sigay, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.